everyone. Let's do a little live, eh? Hi everyone. Toki tata fasi for a minute, eh? I'm having a little drink tonight because I've got a lot of things to celebrate. So cheers everyone. Gin and tonic, my favorite drink. I do drink. Hi Lupe. Yeah, I just came from my niece's funeral. I'm off tonight, so kai tau me tano kai boni. My candles. E tata mo whanga foi fasi. Okay. Nei Pole, thank you for watching. Hola, Kauwalu, and Lupe. Thank you. I think this is the view at Auckland. This is Blockhouse Bay, New Zealand. I can see the Sky City, I think it's over there somewhere. It's a beautiful night. Wherever you guys are, America or... But yeah. Hi, Sally Lynch. Yeah. I thought I'd have a little drink tonight. With my candles. I like my candles. Whoops. Sorry, eh? Okay, I think we'll just moki whanau mai pe, and then I'll go inside, eh? Ke tau ki whamapo opo whai ki me ako. Pe mau ke whamapo opo ke whalai te. Ngā ku mei ose ku ngā we. Ke whalai te pe, ke te laivi whewhe atu ngai. Ngai ulu wheke pera te ngai lili paanga. But I need to just go through my whole list. O tukat kang mo tolu ke mo tok fili mo tolu me ak mo ke mau ke mo fai ai kakai ni usila ko na ni usila ni. But yeah. Tapi whanonga whasi pe, and then tau ko ole ki whale, and then I need ke talanoa atu ke ngai mea o ko whemau ke hoko ki he
Wike kahau. Mo ngāhi kakai koe no tali hopo mo mau pule anga Commerce of New Zealand. Ke wha mapo opo ngāhi mea ke ngāwe koe nai whai tau nei tahai. Ke pyramid scheme. Wai te aka alo mai ki mea ke whakamapo opo ke tau ki whale.
Okay. Just watch some views and then we'll go inside and then we'll start our live, eh? Beautiful day, beautiful night. Locust Bay, Auckland. This is where I live. So ofa te mautolu. But we'll go inside. Okay, need to talk to you guys. I always like to write things down. Tau ki refer a pe, tau ki ai pe whanki tokoni he pōni.
Ke si kakai koe na whi mai toko ni. Ke whiunga pere meni koe ni o ku whai New Zealandi e. Hello everyone. O ki whamole mole na whai mau ki putu. Ko ulak tu ka whakamalo ke o tua ko ngā ko ni ngai ofa ko toa pe. O ku ne whaki mai ke ku mo ui o au sia mai ngai a koe ni. Pea neongo pe ulahe ngai whai ngā taa mahaki mo e mole si ngai mo ui ngai whamili. Kau tau tuku pe ko lolia mo e whawhetai ko tau o tua. Ko ngā ko ni ngai ofa ko toa pe. He kulelei o ko ai o tua he mea ko toa pe. Ko whakamaloa kak mo tolu o mo si ia o mai ke ki laivi ko e ni. Ko pehe pe ki whai te ki laivi ko e ni he ko o mai o tua e whai ngā mali e. Ke hanga whama apo opo i ngai mea ko toa pe. O ko teu ke wau sia ki ai. Pea moe whale hopo, moe pule anga. Pea moe small dry biro lo. Pa moe tokoni ke si ngahi masiva i si ngahi whamili. Na nau i kuna pe ko e nau mau ai whaunga ai li paanga pere meni ko e ni. Na e whai New Zealandi he waafe wataha. O mo mea i mai ko e ni ko i waafe wo waeni. Pea ko kole atu ke mo tuku mai ki taimi ko e ni. Ke tala atu e ku ngahi ngā awe hono kotoa. He totonu mo mo oni. He ngahi tapa kotoa pe. Ko e ku mos mea i pe ku whang e ku laivi lahi. Nau whaafai atu he ngahi mahina mai ko he waafe wataha. Mahalo koe fo i laivi, mahalo e hongo fulu. Na kamata pe ngā wei maasi ua afe ua taha. O au mai eni ke maasi ua afe ua ua. Pea na e hoko pe ngā awe ko e ni. Ke ki whaunga, ke utokoni i ai kakai Tonga i New Zealandi. Pea mua tapa ko toa pe. E ku ofa ke mautolu kakai Tonga. Pea na e... Pena e hoko ai ngawe ko e ni, ko i ngā, ko i ku kau he li paanga Pyramid Scheme. Ai lele vave pa moe LM2, a Liua Manu i Otahuhu. Pea moe kulupu ko i lele vave, a Mele na i whakotuu i Oitara, i Sandra Ave. He wafe wataha. Pena i mole ai e ku paanga, na uli ki loto he lele vave, e ku paanga i Wamano valuafe. Pea na e au ke tuunga, na e totongi mai waluafe, ka koe mea pango pe, na uhanga tuko i Wamano, ke uhinga, ke utoko ni i mautolu, ai kakai koe ni, he mau kulupu koe ne ua a Liua Manu pea mo Mele hea. Pea na ia e taimi, na utu atu lewa, e ngai Heamisi, ulaita, ka Mele hea pa mo nomali, Heamisi, pa mo nango et meni kulupu pa mo enti finau. Pa na ia o te taimi na osi mau ai tuunga ai li ta. Pea na osi mau ai tuunga ai falala mai ngai kulupu ko ni ka te au. Ke ukau he ungahi lita fotu meetingi. Pea kau ke ungahi mea lahi na tuku e taimi he ku falala mo e kutui. Koe fōu ngā toto nupeni. Koe ku whalala koe pehe koe tapu aki me he otua. Pea koe kakai koe ni na nau whokotu e ngai pere meni koe ni kulupe ua koe ni na wau sia koe ki ai. Koe kakai hoa pe kau ngai whaife kau. O ngai mea koe ia e. Mo ki tatali ke charge o telefoni. It's a bit low. Na whaiwhai ku mea ko i live e. Koia. Teu ki puke pe telefoni. O ngā o keike me cha ka ofa pe ke o mole fo live ko ni. Ka koe hange koe lau. Koia pau tuku leva ai whainga mali ko ni. Ko ngā pe ko whetokoni ke kakai Tonga. Ko ngā pe ko whetokona ka ki mautolu. Ko ngā pe ko whiemau i totonu mo oni. Ki hanga toko ni a te kakai Tonga. He ngai tapa ko toa pe.
pe mea pango pe na au ke tuunga nau nai hu mai leva ungai kulupu e kakai na ke mea i kai ni usilani ko ngā pe ko nau te ngoto pe he uta ma te ngoto pe perimeni ko ngai kakai tonga ko ni na nau fotu ai periment scheme i ni usilani fo ngai kaka fo ngai whakamatala me aloi fo ngai palo mesi he me aloi a manakina e kakai ke nau whanki i koini na nau watu ke unga ke lawai haki i tupu. Ka ko mea i pe ko ngai tupu ko ini ko whangafu tupu lalahi. Ngai kulupu ko ini ka ko whakamahino tupe ka ki mo tolu kakai Tonga na mau kau he ngai kulupu ko ini ko e uinga pe ko mau pehe ko e o ke mau haki tapua ke mau ngai whanki family he tuunga pe ai whakamatala na nau whai mai ke mau tolu he ngai taimi lahi e mau whao ke ngai meeting i mo ngai mea ko ia New Zealand ko ai pe ke tau ki alu pe he ngai kulupu ko e ni aku ko e ni nau kamata me ai me uafe uataha o kumo os mea i pe ke ngai kulupu ko e ni ko kulupu uluaki ko e ni o ko ave ko e ni ke lisi ko e ni mo mau pule a ngāhi Commerce of New Zealand te oange fika uluaki ke Tongi Tupe ni usila ko inga ko mea i pe ko Tongi Tupe na elahi e nau lesisita pe a ko Tongi Tupe ni usila na o mos mea i pe na asa te mau TV he a kosi ua afe ua taha he mau TV ko na Barbara Drenwa ai ko Tongi Tupe e fika uluaki he kulisi o ku mau inga pe ke mo ka pau te mo wa ka tuunga ke mo launga mai ke mau Commerce of New Zealand ke mo alu pe mo ngai fika ngai kulupu ko na mo kau ki ai ko inga ke fai ngofua le vai ngā we o ku tau te mau e totonu mo oni ke tau kaha o tau ngai whanau mo tau whanki mai ngai moko puna ke oa te iai hataimi unau te fōu he ngai mea tatau pe ke te haue hakakai o te komo nau uto ha nau whakamatala nau periment scheme ke te o si ai hangahi kakai mo nau whanki loto whale ko whika wā lewa ko atu lewa ke kulupu koina ko LM2 a Liua Manu ko kulupu e LM2 na whakalele o tahuhu he nau take away he monga take away fika uluaki fika wā a Liua Manu LM2 pea koe fika tolu lewa e oange lewa e auia ki a Bianni Mafile'o koe kalia moe o wha fika tolu lewa ia Bianni Mafile'o kalia moe o wha ai koe fika tolu lewa Bianni Mafile'o fika ua lewa a Liua Manu pa fika taha lewa ai Tongi Tupe ai koe fika uluaki Tongi Tupe fika uluaki koe edmenia ko ofa Siasau kau kia fale ako Pepa ana Fonua pea mo Tomasi Ofanoa koe ngahi ngoa ni te ave ke maupule anga ke Commerce of New Zealand ai ukakai koe ni he Tongi Tupe pea mo osmea ipe o kia kakai o kunau tali hopo me ungai kulupu ko ni o kia pe toko taha e kamata e mau hopo whakatelefonu pe he wā he aho whalai te aho taha walu pa te ulaiwea tupe a telefoni ko ia kau ke hopo ke tau mea ke tau sio ange pe kai mea whakamau tene whai ke tuunga e toko taha ko ni ene mole ene ua mano he kulupu tolo sesi Melie me Langi Tongi Tupe fika taha fika ua lewa LM2 Liua Manu ia pa mo pila kupu pa mo kina pa mo moana
ko kau et menia pa ko mea ipe mahalo pe te kau pe moia i ngana o anga o lahi utokoni ke kulupu ko na Liua Manu pana iai kakai na o mai na ngaahi seniti kau le sisita pe na hanga po tuke fale kolo Liua Manu ka ko mea pango pe na hanga Liua Manu ia to panga ko ya o fai ake ni ngaahi ngawe ya ana pana mole panga ko ya le sisita ko ya katafa mole tau ai fika ulo aki tongi tupe fika wa Liua Manu ma uleva fika tolu a Mele hea lele vave Mele hea lele vave na fokotu ue Mele hea hono ku hene api no fo anga i otara pe mono mali ko Heamisi hea Heamisi tea hea pe mo nango et meni ko enti fifita enti finau pa mo kulupu ko nango et meni ke kulupu ko eni tau ai leva fika fa ka Bianni Mafile'o save kulupu ai kalia moi ofa na nihanga fokotu i mene kau he lempi drive kos mea ipe ko kakai ko eni na os fralele pe yu jama pa na osile me yu jama no ngoto ai pa na te o maile fralele permanent scheme ko eni o te kau atai kakai toko lah tau ai fika valu fika nima ka beautiful flower toko taha ko eni ko Lamipeti na nihanga fralele ene beautiful flowers a Lamipeti pa mo toko taha ko Penelope na fralele kulupu ko eni hono api no fo anga i Epsom Auckland ka kos mea ipe kos hike a Lamipeti me api no fo anga ko eni ko aya tupe u kakai ko eni mo ngai lisi ko eni ke nga ke toko ni atu ka ke mo tolu ko nga ko osi pe a falaite ku aveleva u ngai ngawe ko eni ke Commerce of New Zealand pe mo small dry biolo ke hoka te ngawe ia e kai leu ke te hanga puke ha ngahi evidence or any proof te whaka aileva ngawe o ave ke Commerce of New Zealand ke nga ke na hoka na tole na ngawe ke whekumi ke tau totonu mo tau mo oni he whaunga money laundering mo floti ko eni na hanga i kautonga ko ni o pole ke nau whai ke nau mo ui mo nau ngai family tau aileva fika o no ke maui he kulupu ko ena ai Melie me Langi o hopo mo toko wha he ahawhalaite ko pitisi Fonua ofa tuipulotu Sophie Talakai mo tia fine e whaile vai hopo ko ni he wā he aho whalaite afternoon pa te whenga pe ke ulaiwe atu ai hopo ko ni ui ngā ko ulaki hopo ni o ku whai ke tau whenga koe ke small dry biolo pe ko hae nau ngawe e whai ke tokone mai ka tau tolu mo i tau paanga ko ni na mole pa koe hopo ko ni na mole si family ko ni e na ua mano ke kulupu tolo se si na lau ko na le si sita ni usilani kana e whakalele e ofa tuipulotu mono fale ko na ai Melie me Langi ai ko na mo fa ko whakatau ko loa whakatonga me ai he number 232 Hall Ave ko na i Otahuhu Shopping Centre tau ai lewa fika fitu ke timpai ni na whakalele e tahine ko Liliane Heamoni kina palu tau pepe ko tangi kina palu na ne whakalele kulupu ko eni ai timpai ni fika fitu ia he lisi na whai whakalele ko eni he ngo api me nguli na whai pe he ko mea pe ko kau et meni ke kulupu ko eni na nau toko wha mahalo i kakai na nau hanga whakotua ai ngahi pere meni ko ni ho nau ngahi api ai kulupu ko ni ai timpai ni tau ai lewa fika valu ke kulupu ko ni a Princess of Flower ko Florence Hansen na ne whakalele e ne permanent scheme hono api nofo anga i mahalo pe i Orahu or I don't know big enough for Princess of Flower Fiefia ka kono ingoa ko Florence Hansen mos mea i peto ko taha ko ni o ku
lahi ene kau kumi kakai he miti a, kana ne whakalele ene pyramid scheme hono apinof anga. Tau aile bai fika walu ke kulupu koe na fe taki nima, koe kulupu koe ni, koe kulupu ena e whakalele pe he family, ko fale ako Pepa, pa mo Mele Pepa, pa mo Evaleni Pepa, hono mali a Mele Pepa, pa na e whai whakalele ko ni ho nau apinof anga, he nau lalo fale i Glen Innes. Ko e ku talat pe ngai mea ko ni he laivi ke ngā ke ia taimi ku mo tok whanongo ke ku ngai kulupu ko no ko ai atu pe o ka pau o ku mo whema o pe mo complaini te mo lava pe o complaini ke Commerce of New Zealand pa ka pau mo whema o ke mo wo hopo mo ka kai ko ni ko ke he pe ke mo ma ho mo ngai receipt pe mo ma ho mo ngai bank transaction ni pe au ka pau ne ke o mai ka kai ko ni ngai receipt ko mo ni ma ka iai pe ki toko taha na ne ilo o mo ave mo ngai pa anko ni ke ka kai ko ni ke ne witness te mo lapo framatala o mo tu unga mo ka kai ko ne ke ato mo receipt ke Commerce of New Zealand pa te mo lava pe o hopo mo dry bureau law ko inga pe te mo pau pe ke mo mai hataha ke whakamo oni aki na ke ate toko taha ko ni ha mo ngai receipt. Ka ku o te sayang e pe ke mo ma ho mo ngai receipt o ka pau mo ma o ka ko mea i pe ko e kulupu ko na ofa Fonua na ke ne anga receipt ke kakai he fonga he ne lipa anga le sisita fitungao ni manoa ke foisea. Tau ai fika tataha ke tuku atuia me gifted journey ko gifted journey ko ini na whakalele he fifine ko Francis Simone pe mahalo mono kasini ko Feleti Halafihi pa koe kakai pe ko ini te awe lewa nau hingoa ke Commerce of New Zealand ke whaiata nau ngawe na toki ki ai. Gifted journey ko mea i pe ko toko taha ko ini Francis Simone na ne whakalele ai ungai pere meni he ungai kulupu ko ini panai o sia kau India ngo sia kau Haamoa panai lahi kakai muli na nau kau ke kilif ke kulupu ko ina gifted journey ko ko ke kola tupe ka ki mo tolu kakai ke mo tokoni mai ke ungawe ko ina ko fai ko mea ipe o ke lahi pe kau longo o ko mea ipe o ke lahi pe si kakai masiva o kunau whema o mo ngai ko ini o ko mea ipe o ke lahi pe ho mo loto ke mo fai to tonu mo oni ka ko tuka tupe ha loto lahi ka ki mo tolu ke mo tu he to tonu mo oni ko ilo ipe ko o tua pe tene lava o whakalele ngai mea ko toa pe ko ini o ko si whainga ki ai he lelei mo tapa mo ofa ko toa pe tau eiki kakai Tonga ko whema o ke tau tuku atu tau ngai mo ui he taimi ko e ke tau mo ui whema alie tau mo ui tau ataina tau lea ngai mea au lea ke totonu pe mo oni tau whai tau ngai o wha ke tau ofa mo oni o wai whai e sio ki tā mo e sio lalo mo tai o wha he mo manu ko inga o tau taha pe ko kakai Tonga pe tau tolu ko Tonga au ko Tonga koe pa ko kakai Tonga pe na nau mai o si whai ai mea ko ni o tau o sia i tau mo ui ngai aho ni pa ko mea pango pe ko paanga ka ue loi maa taha ia ko paanga o ku mau inga he i mamani ko paanga o ku whakatau ake mea kai ko tau family ko paanga o ku totongi ake ako ai whanau ha te kaha o te sayange ko paanga o ku nehanga totongi ake tau whanki api nofo anga e tau ngahi iwi mo e tau kakawa na tau o ngā ue ki ai o tau ke pehe ko atu ulelei o tau ngahi family ko mea i pe ko ngahi lili paanga ko ini nai sai pe tau paanga tau tole panke na neongo pe nai ki interest si ka nai malu pe panke ka ko mea pango pe hu mai ka ulu feke ia ko ini o nau fai fo i kaka ko ini
Pa koe fukaka hia mamafa au pito. Koe money laundering, koe fraud, o ku fu hia mamafa au pito i New Zealand. Pa ko mea i pe ko Tonga ena, o ku nau pole ai mea ko ia. O ku nau kamata e nau whakahui kakai, na nau whakotuu pere meni i Tonga. Na os mea i pe uvitio mai mei Tonga, ai panke e nau hanga puke paanga i kakai, nau check up ai Western Union, ke uli mai ungahi transaction ai kakai Tonga ki New Zealand. Pa nau osi ilo i pe ku osi whai pe tokanga i puleanga i Tonga, ko inga ko ungahi paanga ko ni o koe ke nau ilo pe koe hamea u whakahu mai ungahi paanga ko ni, ke ungahi paanga bank account ai kau New Zealand. Pana o si ilo i pena o si whai pe ngau e puleanga, pea moe panke a Tonga, ke nau hanga o ta ofe ngahi mea pyramid scheme ko ni, ke nau hanga o tuke paanga, ai kakai ke ue te iah kakai te nau te lava o awa ta paanga me nau toi panke. Tau ai lewa kulupu tahawa, koe kulupu ya ana halavalu Fonua. O ka pau na mō kau he kulupu koe na i whika tahawa ko ana halevalu Fonua. Ko ana halevalu Fonua na te kau pe moi he etmeni ka ofa Siasau he Tongi Tupe. Osi koia na ne te hanga pe o whakalele e ne kulupu ta e risiti paanga i fitu ngeau ni manoa na hanga ana promote ai hono apino fo anga ke le sisita mai kakai o nau fe falala aki pe ko inga ko ne whakamatala na ne whai ka na keiki hanga ana hale valu Fonua o oangi ha risiti ke kakai ko ni. Ko kakai ko ni na mo le sisita ki ana hala valu Fonua ai fitu ngeau ni manoa ke fo isea taha. Pako os mea i peo ku iai kakai na nau sea hongo fulu, na e kakai na nau sea nima, pa na os alo le sisita ko ni ke taha mano pa moi kilu. Mo kataki whamole, ko tuunga koe ne o ku iai koe na ana hala valu Fonua, o te keikin hanga rifani ha kakai, ku ne osi to'o ne ungai kulupu, polokai kakai toko lahi me ne page. Pako hange koe lau mahalo ko hola ia, pa koe ke te tokanga mai ia ke ko mou paanga, o ko kola leo ka mou tolu ke mou loto lahi, ke mou te poupoang e ku ngā we, ke mou whaiange mou tola te mea o te sayange, ke ua te mou tuka ana hala valu Fonua, ke alu e New Zealand o tu lelei mono family, maue ngawe lelei he Housing Corp, pa mou tuka mou tolu ke whe Malie, he iai peha te aho e te hanga pe ana hala valu Fonua o te whotua ne pyramid scheme, ke te o sia e tau ngai whanau, mo tau ngai whangamoko puna. Ko kola peka ki mou tolu, ke mou whakamole pe, ko ilo pe, o kulahi taimi, o ko whaalau ate ungahi mea lahi, ko mou ngai atamai, pa kulahi taimi, o ke mou sio, mahalo pe ko TV, pe na mou sio ai ako si, pa mou pehe lewa e whai ata ngā ue, ka na mou mea i pe ko ako si, na tau koe lele pe ko veti. Na tau kei lele pe lockdown ni silani, pa nei ki whainga tae ngā ue pule a ngā, ke nau tokoni mai ka tau tolu. Koe hange koe tau tū, koe ne ngahi aho ni, o ku tau kei lele pe mo e tau whaunga ngā ue a pule a ngā, ka o ku tau kei tuku pe nau ngai taimi ka nau tolu, koe ni ngau tuku mai pe ku whainga Malie, ke wike kaha u, ke hoko ate mau ngā ue, ke nau tokoni mai ka te au, wheo kau pa me un ngahi niusi, ai Tongi Tupe, asi mai he TV, nau whe mau ke ilo, ai kakai ko ia, pa nau whe mau ke update, ku ngahi kulupu ko toa pe, nau anka nau tolu he wafe wataha, ka kou mea i pe, ko ngahi kulupu ko ene o kou, ai ko ene ke awe ka ki nau tolu, ko kulupu e taha ua tolu, na mo mea i pe ko niusi, na talamahe niusi, ko kulupu e taha valu, ka koe tau tu he taimini, koe kulupu e watolu, koe kakai e fitu noa, pea moe ungahi mea ko ia, tau te hoka tupe ke tau ngahi kulupu, koe kulupu koe ni whika tātaha, koe kulupu ia ana
hale valu Fonua, ko ne kulupu ko ni na ke anga visiti ke kakai, ka ko mea I pe ke kakai toko lahi, oku mo ke fe mau pe ai toko ni, ka ko ko ki live tu ko ni kakai Tonga, ko ngā pe, ko ilo pe, oku osfe unga taimi ke whatoka ngat ka ki mo tolu. Ko kamata pe hopo mo trai pi wolo he awhalai te he ua, te utuku lewa mai mea kotoa pe, te kei lava pe o toko nat ka ki mo tolu, ka ko pehe pe, o ko fuulahi e ku ngā we, ke te toko nat ka ki mo tolu, ke te whakatonu tonua, te mea tonu ke mo whai, ai ka kai koina na mo kau mai he pyramid scheme. Ko kakai koina na ke mo kau mai he pyramid scheme, ko lat ka ki mo tolu, ke mo whakaloto lahi e kakai ho mo ngai family, ke nau hu mai mo au ke pule anga, hu mai mo au ke pohopo, o te mo te whakaanga nau tolu, ui ngā o nau whaka ofa. Ko kakai ko ni o ofa ke ai pule anga, ui ngā ko kakai victimien a mau tolu, ne ki kia mau kovi a mau tolu ke mau whai. Ko mea pena mau whai ko si o ate mau mano mo mau kilu ke kakai ko ni na nau promote mai as pyramid scheme, he whaunga he tapuaki, whaunga he whalala anga, whaunga pe ko te pehe ko whamili, te nau tokai mai kita. Ka koe mea ngaha o ni, ko hange ka ulu wheke ko ni, o tukwe o wha ia, tukwe lau whamili ia, tukwe toto ia, ka nau hanga nau tō kakai pe nau whamili, kakai pe nau whanga toko ua, kakai pe nau whanga tamai, kakai pe nau whanga kui, pa koe mea ko lat ka ki mo tolu. Ko lat ka ki mo tolu ka kai koe na Tonga koe na o ku mo kei whakaanga mai e ku ngā we. Ko I ngā mo pehe, koe hu ke ngai wainga koe ni koe manu I kai. O ke wha manu. Na mau hu ake mau loto lele. Ko I ngā koe kau tala, mo kau laivi, mo kau pomoti mai na whai mai ki mamani. O pole ka kai pere men ulu wheke ko toa pe koe ni. Ke whai e fo I kākā. Pa koe kākā pe ia. Koe fraud, pa koe money laundering. O pange pe ha na wo whakatauha mea kona. Koe fuhia pelepelesi e fuhia koe ni. Ke te alo o kai haa ai mano mo I kilu me ngai family. He whaunga pe he kākā. Pa koe mea fu mau inga ia ke taupule anga, fu mau inga ia ke Commerce of New Zealand, fu mau inga ia ke MFA, Internal Affair, ke u any gambling, lottery, ha ungahi mea pe kau moi paanga, koe department ia nau tolu. Koe small dry birolo, koe kakaia, referee, moe whakamau anga, te nau whenga ke nau solova, ai ngahi mea ko eni. Pai ave lewa ai u hopo ko eni, o ku teu koen ke whai he kakai, o ku fie mau he komesi ke ange kakai koen, o ku nau lea mai, o ku nau fie mau ke whai hopo, wana nau te totongi pe nau paanga, ke whai ake nau hopo. Ka koe ki whakapotat pe ke si kakai mo nau ngai family, ke mo tokoni, mo monu ia mo tolu, na ke mo wausia mo tole kākā koe ni, ho mo ngahi loto whale. Mo monu ia mo tolu, he na e malu pe mo ngai paanga mo tolu. Monu ia mo tolu na mo te mao ai mo tole mama, ka mau mo tole whakapo uli. Ka kwange koe lau, ku osi mahua I puwai, e kai ke te iaha taha ia tene te lava tānaki mai. Ka koe mea pango pēna e whai e kakai ngahi hia koe ni, koe tau e ne taha, e nau whai ngahi hia koe ni, te ki ai ke usio, o ku iai ha uru wheke, ke hau o kole whakamole mai ke kau victimi. Ke hau a Mele hea o kole whakamole mai ke mau kulupu. He kou ilo, o ka pau na nau whai whaunga ko ia, ke nau o mā kole whakamole mai ke kakai, o nau whakatō ki lalo e nau mo ui, ke tuku ai tuli tonu hia, ka nau admit na nau whai e hia koe ni. Ka koena, o ku nau kei tuli tonu hia I pe nau tolu o au mai ke ahoni. Pa koe mea ia a koe pa moau, ke ta te whakaukau pe koe ha mea te tau whai.
ke kakai ko ni. Because o ko pehea wia ku osfe unga. Na tau tukua ka nau tolu e whainga mālie o nau tala te nau wahe kakai. Na nau tala te nau whakatau me akai ai timpai ni ke wahe kakai. Na nau tala te nau lulu ko ngā ke wahe kakai. Ka ko au mo kutui ok te kiai ke wahe a kakai. He? Ok te kiai ke wahe a kakai he tongi tupe. Koe kakai e nau nau taat ke ngai fika telefoni. Koe kakai e nau koe ke nau toitokanga mai nau tolu ya. Ko nau poloka mai nau tolu e ungai page ai kakai. Pa ko nau poloka mai nau tolu ya tau tolu me nau Facebooka. Ke nau te poloka mai tau tolu ko tau tolu na taatu o toko ni e nau lili paanga. He? Pa moi kakai koe na nau wahe me paanga koe ni. Kakai koe na nau wahe me kua mano. Kakai koe ni na nau wahe me ni makilu ia tō tā koe ni me tongi tupe. Mau ki i whakakau kawange. Nai halai whaunga koe ni e nau o atu e mau paanga ke mau wahe ai. Ui ngā ne osi pere meni pa ne osi tai whakalau pe. He? Ka kua ngai koe lau, o koe keu te hangawia ai keu te whakatoki lalo ai kakai koe na nana osi wahe. Tau pehe pe ku momonu ia. Pe au kapau na ia whanki koini ai si kakai koini ku nau ngoto ngai aho ni. Ke o sia ngai whamili. O ku nau masiva pe asai pe ia. O kai ke uloto awia ke ate ungai paanga koini. He kou tui lahi na lahi pe ai maui e ka ulu wheke paanga. He? Na ke lahi kakai na nau wahe. Na mau pe ka ulu wheke o nau whai ake nau ngahi mea he taimini. O whakalelei ho nau ngahi api. O nau wo holo te mo nau whanau. Whakatau api whahinga. He? Ai ake paanga ko ini. O ku nau tānake paanga. Mau e ki lu mo mano. Osko iau nau tamai na toko ngoto e wakaya. He? Koe wa ingana i pe. Tau tau te hokat peke tau lisi Ai koe whika taha wā, koe kulupu ia ana halawalu Fonua. Whika taha wā ia Kulupu tātolu, te tau ange le waia, ke kulupu tuu kai ai hao sei. Koe kulupu koe ni, ko mea pe kulupu koe ni, koe kulupu e na oliloni tui ne toa. Na ne whakalele kulupu koe ni, pamo Mele hea, he whaunga he paanga i te au, ai ngai kulupu koe ni. Olioni tui ne toa, ai kulupu koe ni he. Ko ia malo lose. Ko ia, ko mea i pe kakai heni, o ku mou osia he hange kakai ko nio poloka mai mou tolu, mou ngai Facebooka, ka ko kola i pe ka mou tolu ke ua te mou loto si. Tupe mou tolu e ke nau poloka mai pe nau tolu ia mou tolu, ka mou mai mou tolu whai ngā ue ke pula ngā o ngā te rauhanga to hoka te ngā ue, ke whakamo oni, te ave nau tolu ke hopo, ke ngā ke mao maho mou koini. He? Ke mao maho mou koini, ko ngā o koe tue taimini o ko whaipe ngā koe lao mo me koe ku ngāwe koe ne taimini ko ose whe mau e paanga. He? Ko ngā o ko kei saipea mo ki family. O ko ngāwe pe awia pa ku osi mae ua mano ia ne whai mole. He? Osi mae ua mano i panke ne whai mole. Ka koe kusi ngāwe, ka ui ngā ko ilo pe, o kia si kakai na nau ngoto ngai pere meni ko ni o ke kia nau ngāwe. O ke kia nau ngāwe pa ku whakamata lili ai nofe kakai ko ni o pehe, ke nau o maipo kai hae tau paanga pa tau tuku pe tau tolu, ke nau nonga nau tolu mo mea. Ikai, o ke pehe whaunga i lotu. O ke pehe whaunga ai kakai o ku lotu. Koe kakai o karistiane lotu mo oni, o ku nau mau e ofa. O ku nau mau e whakamole mole. O ku nau mau e whakatoki lalo.
He, o koe ke nau iri fia, ke nau pehe mai, nei hala I ngāwe. He, ka koe kakaia ko eni, o fo I nofo pe nau tolo fo I ngāwe, ko malo I awi e nau lava mohe po uri. He, ko awe nia o ko whai atu ai toko naka ki mautolu. Talu pe he ua afe ua taha, kai pe ke o te si awi e ka ulu feke ko eni o nau laivi mai. He, ko Mele hea pe mo Bianni Mafile'o, o ke whai laivi mai. Ko Bianni Mafile'o ko peti ko eni. Fu investmenti mi sini ko ia. He, ko Mele hea ko peti ko hyperverse mi Amerika. He, pa ko sia tawia o ke lai pe kakai o nau ke yo pe o popo I ka ulu feke ko eni. Mea ni o ke mo sio mai mo tolu e mole e kua mano. Mea ni o ke mo whakaukau mo tope te mo te eke pe ko haa mena e mole e kua mano. Pe ko haa mena e ngoto ai kulupu ko eni a Mele hea. Ai kulupu e whana ne whakalele na e fitungiau ni manoa mo I taha afe mo ni mangeau mo I tola te au. Mea ni o ke mo fe eke olo mo toluia e uvitio ko eni o ko she atu. Ka Bianni Mafile'o ki a Mele hea. He? Ko mea tu atu ai ungahi utlai tā. Tu atu ai ungahi mea ke ungahi mea ko na una promoti mai. Ko ngā ko ai atu ke mo tokanga. Mo tokanga na whai ku te hau hyperverse. Mo e peti ko ni o te au sia mo ngai atamai. Ke mo falala ke investmenti ko ni pe ko e whakafoki ko e te se niti ko a ke hyperverse ke ngā ke tupe investe tau e nima. Lo e fu tau e nima. He? Pa oe loi mātaha. Nai whai ngawe ko e ni, nai kei tu lelei pe tongi tupe. Na mos mea I mai pe ke u whakataha, nai kei tu lelei pe tongi tupe. Aluange lewa tongi tupe ia, he ku whakataha koe nai sune wafe wataha, o mau ke mau tole holo, ko ngā koe nau vivili a nau toluia, pe koe hā mea koa nau tua ke ai e nau hingoa he lisi. Osi ko ia, o ku nau kei lele I pe nau tolu. Ka koe mea pe nau talanka nau tolu, koe whakataha ni ai kulupu taha fitu. Ko mau tolu tongi tupe koe kulupu taha walu. O ku mau ai e mau tolu. He? Koe hau e TV ia, pa moi kakai ke nau mai o talanoa ke nau kulupu taha fitu. O ku mau osi ngoto e ngai aho ni. Kei vivili pe tongi tupe ia, moi nau mo oni. He? Pa na ostalange pe ka ki nau tolu. E iai pe ha taimi te mo ngoto mo mau tolu. Osi pe foi mahina I taha, pa koe hamena e oko, ngoto e tongi tupe. Collapse e tongi tupe. Kai lew ke te lava vahe kakai. Pea fusi pui leva a ofa Siasau ia. I o tala, ene ngawe koe ne alpha container pisinisi. Ta puni ai a. Kai ke te tali telefonia. Ke kakai e nau whe mau, e nau tupe, e nau wahe. Pulia pea ofa Siasau a o mai ki ahon. Koe koia? Ka kou meai, o kei lahi pe kakai tongi tupe, o ku mou kei popo I pea tilila. O ku mou kei popo I pea ofa Siasau. Ko a whenai te mou poto ai kakai tonga. He? Ko mou nofo ko e nā ke toki hange pule a ngā whakahue kakai ko nipa te mou toki tui lewa ki ai. Ke nau whai kākā, mo nau u kākā, mo loi ko whai. Ko kakai Kristiane tui o tua, o ku nau lava po tala ko vi, he fo I mo me niti peta. O ku nau tala pe o ilo pe ai toko taha o whai totonu, pe mo toko taha o whai kākā. Te nau lava pe o ilo pe toko taha o ku ofa mo oni, o ku lea mo oni, he fo I mo me niti peta. Ko au na hua ke ngai kulupu ko e ni. Nau siope. Siope mo alu pe ko apio whakaukau ko hea mea uliliwa I po tā I e Mele hea mo e meni.
Koe haa mea tua e vahe ai kakai ko ni me waka taha whe o whai mo nau vahe waka ni mange au. He? Pana ki te hu au iha ngai kulupu a Mele hea he te au. He ngana o si siot pa ke kaka. O si siot pa uia ke whakahu pe whamili ia vahe pe whamili. O siot pa uia ke whakahu pe whakamahe ni ia vahe pe whakamahe ni. He whaunga paanga ai kakai na nau lesi sita mai ke waka ko ia. He? Koe mea ko mamahi ngai aho ni kakai. Koe ngā koe whai ate ngā we. E ku toto numo e ku mo ni. Osi ko ia, ko aule kakai e koe ni nau whalala ki ai. O tuku ate ku a mano ke mole. Kai whai hatokoni ke tau kahau ho tau whanau. Ke te whakaulu ha maama o te sayang ke kakai Tonga. Ka mea ai kakai ni usilani. Mo si kakai Australia mo Tonga mo vavau mo hapai. Na nau kau mai ngai pewe meni koe ni. Ka kuea mai kau he ngai ao ni. O ku lahi pe kei whakapo uria. He whaunga he kākā mo loi. He? Kei lahi pe whakapo uria. Ai ungai siasi koe ni. Ai kakai koe ni na nahanga whakatoki lalo i nau ngai siasi. Ai kakai koe ni na nahanga whakatoki lalo i nau ngai tuunga. Hange ko Heamisi hea. Koe whaiwhekau, nei tala koe whaiwhekau. Osi ko ia ko mea awia, o koe whaiwhekau ia. Koe whaiwhekau ka nane whai e hala. Nane whai e hia. He? Koe mea kou tauhin koe ki ai. He? Liua Manu. Malo siasi Brasiliana Liua Manu. Ko Liua Manu, ko mea ki ai, nane hanga po whakalele no ki siasi, ho nau api nofo anga i mui. Ho nau ki siasi ke nau o whai nau lotu ki ai. Osi ko ia, ko Liua Manu nia mono mali a ola manu, kuna hanga na whakotu e na pyramid scheme. Le sisita tolu ngeau e toko taha Liua Manu. Le sisita fitu ngeau ni manoa a ola manu. Pana osi ai pekau ai fina eiki nane osi tala mai pekau ku mole ne tahafi ni mangeau. He hoa koe na Liua Manu. Mausio? Alua te kakai ho mausia si ke nato lotu. Mo mai mo whakotu ho mo pyramid scheme. Kakai ke mo whee maali e peha mo api. Ho mo take away. He? Laivi mai lewa Liua Manu ia o tala mai ke kakai. Ko ne fo i tapu waki en ke mo huu mai he te mo mau e kilu mo e mano. O si pe mahi nai fia pa te mo ma. Koia. Koe kulupu koe ni whika tātaha. Koe kulupu ia ana hala. Sai pe koe osi pe ulai o te ungai kulupu. Pa te tau te foki pe. O te tau te foki pe. Ke mo manatu pe ko mo ngai kulupu. He? Ai si kakai koe na mo oku mo kei longa ngai ao ni. O mo pehe koe. O talate kakai ulu wheke te nau wahe mo tolo. He? Mo ka taka kai Tonga. Koe ku lea atuen kaki mo tolu. Nau lea pe kaki mo tolu ungai mahina mai koe. Ungai mahina mai koe wafe wataha. E kai ke te hanga e kakai koe ni o wifani mo paanga. Koe ngā koe ha. Oku too much money. Oku lahi paanga ke totongi. Koe mea koe ke nau lava nto wifani. Koe ngā mahalo kuna oso nto whakatau api aki. Whakatau mea lele. He? Na oso nto whakahue ngai panke. Kehe. Mau o stanu ate whahinga nau fukilu mano he nau tua whale. Eh? So, koe whaunga pēni te mō whai, ai whaunga koe ni talatu e nale soni tupou ke mō whai, talatu e au ke mō whai, pa me ungahi leti o stationi na osi hanga po tuku atu, ai ungahi mea koe ni ke mō whai. Eh? Koe whaunga pēni kakai Tonga. Eh? Koe whaumu koe. Koe whaunga pē ia o ka pau o ku mō whie mau ho mō wifani. Koe whaunga pēni. Small dry birolo. Eh? Dispute. That's the only way.
Te mo hu mai lewa ki hopo ko e ni. Pa te mo complaini lewa ki komresi. Ke whai lewa pule anga e nau ngāue. Mo e nau loe a. Ke whakahue kakai ko e ni o whaihia ko e ni. Ka tau hoko a tau tōluia ke wifani. Ke unga ke totongi mai ho mo ki ko e ni. Na whai ko hu mai komresi ia ave kakai ko e ni te ke mau ho mo wifani a mo tolu. Ka oa te mo tokanga ki ai. O ka pau e hu mai komresi o te keke whai ho mo hopo. E lava pe komresi ia o tā nake u api, me a lele, me ngai whaunga ko toa pe. Assets, pisinisi, ke unga ke totongi aki ho mo paanga nai mole. Ka tonu ke mo whai u mea ko ni. E keke lava e pule anga, pe ko small dry pea rolo, o ato a mo paanga, o ka pau ke mo whai ula e mea e ua ko ni. Ai full out e fo mo ko e. Ko mea e taha. Ke mo kumi, ke tau kumi u tu asila ka ulu feke, pe unau nofo e fe ia. Ko full out e fo mo ko e. Ko o whai ngofua pe ia. Ko o mai pe o mo tu, ko mai pe kumi pe tu asila ka ulu feke, ini usilani. O mai leva mo right receipt, whakamatala leva uhinga na mo perimeni, na mo kau he periment scheme. O atu leva ngai evidence ko uvitio, o ko mau pe ngai vitio, he ngai kulupu pe ni ihi. Muna whanki promoti ko ia. Koe totongi koe ai totongi koe ne fomu koe. Oku tola pe whanima ke te au walu noa. O ka pau nai mole hao taha mano. He fomu koe ni pa hao mo risite taha mano. Te ke totongi pe ho tola hiva noa. Ke mea koe ni. Ai fomu koe ni. Koa? Tola pe hiva noa. Pe o ka pau nai alu ho mole a ko ia o vaia o au ia ke taha mano, ke ua mano, ke tolu mano, te ke totongi leva ai te au wau noa. Pa e ngata pe hopo he tolu mano, 30,000. Pe ka pau leva ka pau kia ka ia na nau nima mano nau tolu pe ko nima, 58,000. Mo ngai mea ko ia. E kei ke te lava ova. Ko mea le vai whai ko mo tali le mo tolu ia. Ke pule anga. Peka pau lewa ke hao i kakai ko ni ko mo ngahi hopo. E ave lewa nau tolu ia stepe taha ko pay corp. Ke nau tāma mo pa ngai whaunga ko ia. Ai pay corp. Peka pau lewa ke tāma lewa pay corp. E nau pa anga. Pe ke mau ho mo paanga, ko toki taimi le vaia ke mo kumia mo loya. Ke mo ave nau tolu ke fale hopo pule anga. Mo loya. Ko wei peia. Ko tokona tu ko eni ke kakai o na nau ngoto he taha mano, mo ua kilu, mo tolu mano. This is for you. Ai kakai kona nai mole e nau. Moi tola te a, moi tola taha fe, moi ua fe. Fupanga lahi pe ia. Ka ko mau koe fie malie. Koe mau koe hononga. O wai loi maa taha o aha ke pongi pongi, he aho ko toa pe alo ngā ue, ta ke ki aha no loto, ke kai e ka ulu feke ko ni ene koi ni. He ko o siau sia e mea ko ia. E ku si atu ke ngā ue mo ki whamili, mo ki whanau, mo ku mali, kai ave mele hea mau ua mano. O ku lakange ke te kai haa, o kai ke sai kai haa. Ka koe mea nai whai ka kai tonga ko e ni, o ku lakange pe, o nanau mai o tui hele ka kai. Nana mai o kai haa e nau paanga. He whaunga he lau koe tapuaki mo tui o tua mo mea ko ia. Koe mea guia kau palangi koe kau skema. He pau ke nau whakamatala e fo mea o ku maalie. Pau ke nau whakamatala mai fo mea ku loi. Hange koe tupu. Li mai o taha fete ma waka koe tolu afe.
Koe ungai mea nan hang ko ai ko tau atamai o tau whakasese lai koe o mau koe whakapo uli pa nau tau tui koe ki ai. He? Pa osko te hau e whakafreni ia mo e family o te talamai mo hu mai ke mea koe ni uksai. Osko ia ngana osi vahe. Na nau vahe pe kakai ko ngā ke te mau mai kakai. Ke aule kakai o whakamatala e nau vai ngā. O whakamatala e nau platform mo e nau sistemi ke ngā ke te komo mai kakai ki loto. Pa koe kakai au ku ngoto ngai ahoni. Si kakai ko ia. He? Kumos me ai pe vai ngā. You guys all know the game. He? Kumos me ai pe vai ngā. He kona na mosi o peke u meeting mo ngai mea ko ia. He? Mosi o Mele ki he? Mosi o mai ki u form ko ni. Mosi o mai ki ngai form ko ni. Mosi o mai ki he? Koe kakai os apply ki o hopo. He? E ngai form ko ni. Kei lai pe form aku. E te li mai he small dry pea rolo u form. O ka pau ko whima. He? Ka mosi o mai ki he? O form o ni asi kakai te nau tali hopo pa mo nau ngai kulupu. He? Mosi o mai ki he? Form o a Bianni Mafile'o. A vea ki kulupu a Bianni Mafile'o. He? He koa? He? Koe, ko saini he? See? Signature? Saini he? He? Mosi o mai? Koe u fisi e ni koe nuk tau kou lau atu. He? Huafe, koe fis e whanima. Huafe ke ni mafe to Tongi hivanoa. Ni mafe ke tolu mano koe te au walu noa. He? That's all you need to pay. Eh? Pa koe, te mo level application, the hearing will be in person. Eh? E kai ke te lava refund mai ho mo fees. Eh? Mo si o mai? Koe na ui Melie e. O mo lava pe apply online. O ka pau o ku mo iai ho mo ngai receipt. Te mo lava pe apply online, pay online, everything online. Dispute tribunal.government.nz. Eh? Claim apply online. Eh? Asi kakai. Eh? Mo kolat ko mo whanga mo ko puna. Eh? Mo si kakai ko ni mo tokonat ko mo whanga kui. Mo ngai mātu a. Eh? Mo si o mai? Mo si o mai, ok lai ngau e ko whai he. Te unofo lewa o full out te ungai fomo ko ni. He na as totong mai kakai e na upanga ke totong. Mo si o mai? Foi signature e toko taha. Taha mano e. Taha mano e toko taha ko ni. Kulupu tolo sesi. Koia? Nai toko taha he ni na e. Kulupu tongi tupe e. Fu kulupu tongi tupe 58,500. Fu panga lahi ai. Museo mai ki e? Taha mano. Toko taha ia ko ini. 10,000. Eh? Saini leve signature. Saini moi aho. Museo? Oku lab, oku kei loto lahi pe ke toko na ke motol kakai Tonga. Kakai hange koe lau. Te utuku pe mea katoa ki otua. Ke ne hanga o te whakahu mai ha mama ka ki motolu. Ke au ke awhalai te ku mo whe mai toko ni. Eh?
He koe osi pe a whalai te, koe kuli tau veli aku. Ki te tokona taka ngotolo. It's enough now. Ko whe mau ia ke hoko te mo ui, pa ko whe mau ke tau ataina. Ngā ulahi e ngā uk whai. Te ulai viatu. Te tala te ungai mea. So much work. Te alo tokoni ke pule a ngā. Commerce of New Zealand. Ungai mea ko ia. Ki form e taha. I have a spare form here. Kak mahalo ko ki form ko ni was already taken. O koe toko taha e ke ave form ko ni ki aia. Tuku lewa form koe ke ave ki toko taha ko ia. Ko ia. Kako hange koe lau. Sang. Te tau alu lewa ke form koe. Koe mea kamata ke tau ngawe. This one here. This form here. Okay. Koe osi koe, I full out te form koe ni. Pa mo tali lewa ke whale hopo. E o mai lewa e whale hopo. Tau ai pe form aku. E tali hopo. O mai lewa e whale hopo. Ho mo tohi koe. Tionly Fatukala. O ku tali hopo ia. Mo Mele. Kele hea. Pea mo Heamisi hea. Mosio? Pa koe hopo koe nina e ton ke whai i o katopa wafi wataha. Ka koe lahi koe maki, pa lahi koe kai koe ke mea. Pa koe hopo akia koe ni mo Mele hea mo Heamisi e kai ke whai whaka telefonia. Te utali pe ke toki ia taimi, te hopo mo naua, ihe pule a ngā ke usio mata moia. Pa te kole ke mau TV, ke tau TV, ke nau ma live atu, ai hopo ko ia. Hopo ne toko taha, e whai au whalaite. Ko toko taha koe, e whai au whalaite koe ni. Ua Manu, ke hopo koe ni, ai kulupu tolo sesi. Ai mea koe ni. I can't show it, because oku private, ai mea koe. Now show it pa ui e ku mea, because I don't mind showing it. Okay? Te tau kei tuku pe ai privacy ai kakai. Ko ngā koe mea tawataina pe ai kakai e nau whaunga ko ia. Ko ia. Aia lewa, tau pehe lewa. Te mo Fonua ai. Small dry b-roll o. Osi pe ko ia te mo tali lewa e hau lewa ho mo tohi lewa. Mi he kakai koe ni, Ho mo tohi ki he. Te li mai pe ko mo tu asila. Okay? Okay, whoke ke ata uia ke mo tolu. You know? Okay, ke ata ka mo tolu. Pe ko mo ilo tu asila. Pe ko mo ilo api nofo a ngā. Because I don't care. He koa? Koe? Mo sio mai? Ka ulu feke, Mo sio mai ka ulu feke. Ko api no fa ngai. Ko pau mo fe mau, ho mo loya ke mo contact me, ko api no fa ngai. Okay? Ringa ko stila mo polisi. He ka kai tonga. Talo ngā mai ko eni, o stila mo net safe, o stila mo ka polisi, o stila mo tapa ko toape. Te kia pe ke tā mai haloia ia hange ko lau ko na Bianni Mafile'o. He wafe wataha. Ai loia kona na alko to Tongi a koi wafe. Ai lynch. That's bullshit. Koe fu loia loi pa koe ke tike kiane loia fifine ko ia. Ai fu ulu feke koe na kai paanga ko Bianni Mafile'o save. O se male ki he? Contracten ai tolo sesi. Koe ko ia ofa tupulotu mo mo tolu koe na kau kai hapa anga ai tolo sesi. Full contract i loi. Full contract i o koe kahane mau inga. Mo se male ki he? Tau ki siange contract i koe ni ai tolo sesi. Ke tau ki siange na promote me aloi.
Mosio Malekie. Koina kunau tala ko gifted group, Ko wike uluaki te mo receive ai tolu ngeau. Wike wa te mo receive ai nima ngeau. Wike tolu te mo mai wafe. Pako wike fa te mo mai tahamano. Pena iai pe kakai nai mai foi mea koe ni. Kana ilahe pe kakai unau si kei ngoto. Po mauti loi ta iai ha lesisita. Mosio mai. Mosio mai ke nau kontreki he whakaoli. Koe foi opsheni ne taha. Ko mou lesisita e ono ngeau. Foi opsheni e taha ko lesisita e ua ngeau. Hau lewa foi opsheni e taha ko e ono afe, ono ngeau, lesisita. Koe foi vahe ko ia. E lesisita ono ngeau. Koe wike ulu aki te mo mai tolu ngeau. Wike wa te mo mai nima ngeau. Wike tolu koe ua afe. Wike faa koe taha mano. Mosio ke nau loi ai kakai koe ni. Kutau toki tangutu ngahi ahoni o sio ke loi ai kakai koe ni. E ave tau paanga ke tahi. O mole paanga ai kakai koe ni. Mosio maki Mosio maki ai pe me ni. Ai ki peko haina ni hango taipe u mea koe ni. Nage ke taipe ni haloea. Koe kau skema pe, ka ulu feke pe, koe ki tahine koe na ko tia fine, koe ia mahalo na ne taipe u ngahi mea koe ni. All payments will be made through bank. Sang? Kau me Western Union ni. Whakahu mai kakai mei Tonga. Australia. Amerika. Mungai feitu ko ya. Ke Western Union ni ke ka ulu feke ko e ni. Ka ulu feke kai paanga. Dollars Limited. Mosio mai. O fai e me kau pa Langi. Fu kau kokanati tam. Fu kau kokanati scammers. Kohai, Dollars Limited can provide a visual receipt gifting. Lau koe gifted. Loi atatape. Mo wahe lewe atoko naki koa. Kontreko ni na fai he aho wao no maasi wafe wata. Musio ke whaka ofa i kakai Tonga. Homo komo e uto a kakai. Kakai pe Tonga e Tonga. Musio mai ki he. Pe lawa kau vai o lau e mea whakapālangi ko e ni. Nai tonu ke mo tohi whakatonga u kontreko ni. Ke unga ke lawa kakai o lau he whakatonga. Ka momo tolo toi whakapālangi, mai he whangawale kua kai hapaanga. Okay ko mo onia? Mosio mai ke u, moi loia e katai he loia ka pai a te fomu ko ni ka nau tolo. Te nau kata. Te nau tō peki fomu ko ni o hai. O tala mai, no more money. No. Fomu ko ni ave ke commerce, ave leve fomu ko ni ke commerce ko evidencia ta. Ke fai mo ave a ofa tui pulotu mo ne kau kengi. Ali se avea mo ne kau meni ko na ki prisone. Ko fe mau ke ave kakai ko ni ke na no foi prisona tau he ngo fulu. Fu club tolo se si. Na tala ko na ngo lesi sita mo me New Zealand. No lesi sita e New Zealand. Kulupu tolo sesi. Utatali. Musio Mele, musio mai ke toko taha koe, taha mano fa 14,400. Si hopo. Whaka awhai. Okay?
Signed. Toi pe ke av ke fale ke processe. Toki siange contract a Bianni Mafile'o. Fulu feke koina ko Bianni Mafile'o. Mosio mai leva ke vale kua ko Bianni Mafile'o. Kone contract ki eni. Mosio mai leva ki he Bianni Mafile'o. Fuulu feke kai paanga kape kape fie poto vale kua. Bianni Mafile'o save. Koia? Mosio mai leva? Mosio mai ke contracti. Eh? Mosio mai ke neloyaki e kakai. Isn't this your signature, Bianni Mafile'o save? I'm taking you to court and I'm taking this to Commerce of New Zealand. Okay? Mau ingai. Mau ingai for signature koe. Ko Bianni Mafile'o na ne saini. Eh? Mosio mai ke kakai, si ni maafe to tako ini. Mosio mai leva ki he? $500,000 na ne talanki to tako ini te ne mau. Ai fu $500,000. Vale kua kai paanga, kai ha paanga. Eh? Ai fu fifine kona ko Bianni Mafile'o ho eiki kona ko Bianni Mafile'o mo fu no pele kona ko fu situa no pele. Ongo fuua kai paanga, kai ha paanga, kona mna kei komo pe uto e kakai he peti koi ni. Eh? E fu sekne chako eni ko Bianni Mafile'o. He koa? O si leva Bianni Mafile'o ye ki he. Tu ke tau lisi he ke tau te sio ki ai. Tau te sio ange ke uvisite e kakai ko e ni. Tau fai pe tau lele mo mo tolu ke unga ke mo ilo mea ke fai e. He koa? Kakai Tonga? Ok? Mo sio mai ke uvisite koe. E uvisite ne kakai e. Timpai ni e ni e. Timpai. Timpai ni e ni e. Timpai ni e. Eh? Timpai ni e. Mosio ke? Money laundering, fraud. Eh? This is what you call money laundering and fraud. Eh? Uvisiti. Okay? Kakai ulu feke. Mo tali pehena. Mo tali pehena ko hange ko lau ye pe taimi e. E ia taimi te tau tangi, ia taimi te tau fiefia, ia taimi e mana, ia taimi e uha, ia taimi e puhu e afi, ia taimi e mama. Ok koia? Ko lau e folofola? Koia, ko lau e folofola. Lau e folofola Tionly. Ke fie maoni oni au ia. Eh? Me ko ni ko me ni ko ke fe maoni oni mo me. Eh? He koa? Tongi Tupe. Tongi Tupe. Toki talano ange ka Tongi Tupe. Eh? Tongi Tupe. Mosio mai ki he. Na hu he Tongi Tupe. Pe au mai leva Tongi Tupe e kuki vahe ko eni. Ko nau kontreke na Tongi Tupe. Ai fufifine ko na ko tilila mi Amerika. Mosio mai ke ne kontreke ko ne lau ko eni ko ne kontreke. Investment ni. Are you for real? Is this your contract that you do for people? No signature. No. Foi Tupe ingoa ko e Tongi Tupe kiwi. Kai ki ya sai ni ma signature. Kai ki ya tu mai afika le sisita or anything. Ko ya officer Siasau? Como contract ki eni eh? E fu fifine ko na ko tilila Tongi Tupe. E fu CEO ko na ne tala ko na poto. Mo sio mai ko poto en.
Fu vahe tua tahaono. Kai li pe te ki foi tupe koe whaafini mangi au. Mo sio mai ke whakaoli e mea koe ni. Koe hai whaafini mangi au koe whaafini. E osi lewa e kutupu me foi mea pe ua koe. Osi ka ta mai nau tolu. Sikoe nau komo ne utu a kakai. Ta mai na tote te vahe pe me umea koe. Hala. Ne whakafoki mai pe whaafini mangi au. Pa nau tuli nau tolu au ki tua. Mo kumi kakai. Koe e tongi tupe. Ko whea Kiwi Investment koe na blau e tilila. Ko whea Wall Street Investment koe na blau koe ne fupule. A mo tolu koe ne Amerika. Mo sio mai ke kontreki ai CEO ai tongi tupe. Ai pushiti. It's worse than being a toilet paper. Tuku le vai aki Museo Mele ki Museo Mele ki Museo Mele ki Ofa Siasau Te ave koe ki whale hopo, pa te ave koe ke Commerce of New Zealand, ko i ngau ke fu money laundering au pito, whiunga moi paanga e 58,000. Ne ate tōta. That's all the receipt. Paanga ne ni makilu, ni mafe. 58,000. Tongi tupe, fraud, scam. Goya? Goya. No foi na ofa Siasau, No foi na tali, Te mau ave koe ke small dry piwolo, Ta o te lele goya run away. E koe peka kai ke nau kume utu asila. Okay? I can't wait ke usio ka koe ofa Siasau. Can't wait. Pa pau fe hau mo fu piketi koe na me Amerika. A tilila. Ke hau kau e hopo koe ni patange ke puna mai, Because I'll be waiting for her. I'll go and pick her up from the airport even. No more monkey business. We get out if mata to get out maka around in holo kakai koe. Don't have any more time for these bullshit. Heka? Ofa Siasau? A ono mai na tolu wa afe wa. Somebody made a complaint about you. For 58,500. Keke shot in ngoi to tako ini. But you're in the court, Ofa Siasau. Welcome to my world, Ofa Siasau. Mosio mai ki Contracten a Bianni Mafile'o, va mo ki vai koe na nau live atu koe moia. Mosio mai ki Mosio mai ke si whaka ofa e neki contract. Mosio mai ke si whaka ofa e neki contract. Ai ki vai koe na nau live atu moia. Koe se ni chako Ko hai ngā ue na ne sai ne sek ni chako ni he au wahiva, maasi wafe wataha. Who stigmatizes? Kalia moi ofai. Must be Anastasia Mafile'o. Mosio mai ke kontreki a Bianni Mafile'o vale kuwa. Is that 100,000 payout? Mosio ke nau komo e uto e kakai. Ai fukau skema ko e na. So ke si kontreki e taha ki vai. Na si mole ni maafe ki vai ko e ni. I'm gonna help him. Te tokoni ki ai ke mau mai ni paanga ai. Fai mo ke hau koe Bianni Mafile'o ke whale hopo Ke tokoni, te tongi mai paanga e kakai koe ni mo kulupu Alu koe ia ngaahi o peito, pa alu koe ia Eva I mamani. O kai e mea kai lelei. Eva hotele mo ngai mea koe ia.
Te ke hao koto tongi mai kakai. Ko hai mo tolu. Can you put it down, please, hon? Ko hai mo tolu. E fu kakai ko na kai paanga. Ulu feke kai paanga. Ko hai mo tolu ke mo mau kai e iwi e kakava ai kakai. Who are you? Fu whangate volo ko toa pe a mo tolu. Fu kakai tonga lotu loi tai ofa. Kai paanga manu paanga. He whaunga he kaka. O whawhanga ako mo whanau. O mo tūlele ngai a honi. Ko iwi mo i kakawa i kakai. He koa? Teu tu atu pe mo lai tā. Pa teu tāke pe mo tolki mamani ke sio ma mo ngai family. Sio ma mo ngai siasi. Sio mai tapa ko toa pe. Ko mo tūnga mo iai. Okay? Pa teu toki nonga pe. Te mo toku pe plisone pa teu toki nonga. You stole the people's money. Na mo kai hae pa angai kakai. O kai ko mo ni ya. O mo kei tuli tonu hia ngai hao ni ko hai mo tolu. Ko hai mo tolu ke mo mau kai e mau panga. O kai ke tau family. Kakai kai paanga lotu loi. Tau hokat ke tau kulupu Tau ai lewa kulupu ta whaa ke fufifine kona ko oliloni. Tui ne toa. Fufifine kona ko oliloni tui no toa. Na ne whakotue ne pere meni pa mo mele hea. Whaunga te ola te au. Pa mo siana ko Tomasi. Pa mo fifine ko sia. Te awika katoa mo ki kulupu kona te ola te au ki puleanga. Ko tātu ka Tomasi ngai mahina mai koe. I think last year na matala noe that contact mai fifine. Ko ne foi panga koe valunge au. Lea taka Tomasi pa mono ko misnale. Okay ko Tomasi misnale. Lea taka na ua hange na o tala mai hang up no me nai telefoni. Whanga vale. Ko hameo ke mau toai. Ko hameo ke mau toai o mau whaiho mau toa. Hange ko mau promoti mai e mea. O mau lea ma mo whafu ngutu loi. Ko wheta puake o tua o mau lahi le o na mau lau mai taimi koe. Ko wheta puake o tua na mau lau mai ngai taimi koe. Whanga vale kua. Manu paanga. I'm not okay ko na. This is how I talk when I'm angry. Okay, fika taha wha ko fika taha tolu ko oloni tue noa. Fika taha wha tau avele vaya ke kulupu koe na oli ola manu koe kulupu koe ya koe tapuaki mehe langi. Mosio ke nau hingoa kwhai. Tapuaki mehe langi. Ai kulupa ola manu. Liua Manu's wife. Tau ai lewa fika taha ni ma. Tau ai lewa fika taha ni ma ka Mele hea. Na ne te Tupe ne iutama. He fitu ngeau ni manoa. Ai fifine koe ni ko Mele hea kai paanga. Mo ne fu mali koe fu fai whekau toho. Tau taaki pe nau tolu ko ngā koe mea pe te nau mamahi ai koe taaki ate toto numo e mooni. Pa nau tokio ai pe nau tolu kumi loia, ke nau mai ki ke loia, ke hange loia taaki nau tolu ke nau tala mai mooni. He koa Heamisi, alo kumai o loia ke tau ai fale hopo. O tuai ho tau koe ai fale hopo, te tau pe a koe he aoni. O tala ka mamani o ngai hia ko toa pe, mo ngai paraku ko toa pe. Okay? Mo fu mali koe na ko Mele hea, kai paanga. Nga ne tala koe na koe toke tā koe na ke liho tolu mano ki loto. He kulupu lele vave. Loi, ta koe koe fu siana ku o tufi kapa. Koe ne ngā ue whai koe tufi kapa. Okay, to ale fika taha no koe breaking bread. Koe ukulupu pe koe ni na mohanga o mai ukai receipt mo ngai complain ke ngai kulupu koe ni.
Ka koe mea pango pe ki kakai ki na huma ave kakai ko ni ki fale hopo. Mo tokanga leva ka pau na mo victemi he breaking bread ko toko taha ko ni Tonga ko ni ko Michelle Suka na ni hanga promote ai foi kulupu ko ni North Shore. Ko mea pe ko ilo ki ai. Fika taha fitu Fika taha fitu ko kulupu ia blessing of gifted ko mea pe ko kulupu ko ni na fai mai pe ki launga 2021 pa oska pa nau pulia ka ko toko taha ko ni ko hair offer toko taha ko ni hair offer ko ilo pe mahal ko toko taha ko ni ke Facebook ka pe moau o ku ke nau tanoa pe mo toko taha ko ni he ngai mahina mai koe wafe wataha pana ne tala mai pe kau ko ne ki kulupu ka ke hokat pe ne ki kulupu anaya ai ko mea tau fe mau o kia kakai hena na ngoto he kulupu hair offer ke mo ki lea mai ki loto o whatontone mea koe ni okay kulupu lewa taha koe kulupu ia taha fitu taha valu kulupu taha valu tau ave lewa ia ke kulupu koe na ai gifted journey koe gifted journey koe fine motua kono ingoa ko sita tu ima na asi atu tau niusi koe na wafe maasi wafe wataha na asi atu asita tu ima ke kulupu koe ni koe fika taha valu ia Fika taha valu ia ko sita tu ima. O ka pau kia kakai a mautolu. O mo fe mau ki ava sita tu ima ki fale hopo. Ko ingau te ke ne hanga refund ata mo paanga. Please contact me o ko fe mau. O ko fu fe mau au pito. Ke kau mai ha kakai toko tolu noa pe ua tolu ke tau hanga kava kat katoa ngai kulupu ko ni. Ke ave kat katoa ngai kulupu ko ni ki fale hopo. Ke sio mai commerce of New Zealand ni. O ku osi ai pe kakai o na osi hanga peo ave kai kulupu ko toa pe ko ni ki fale hopo. He ngana ki ke kau he ngai kulupu ko toa ko ni. Ha kakai pe mo loto lahi. Ha kakai pe mo loto ke mo o mo kakai ko ni ke mama mo ko ni. Ha kakai pe na mau ke te ke na fai toto nu mo ni. O ke ta fe ma toto la kakai o na fa sia kakai o na popo ke kovi mo popo ke kaka. O ke awia. Pe tai hopo ha kakai pe hopo. Ke fai pe ngau e pulanga ke unga hingoa ko no te wat kan na tolu. Sita tu ima tahavalu sita tu ima tau ai leva tahiva koe tahiva mo smea ipe koe kulupu koe ni koe kulupu koe lava ke mama lava ke mama na whakotui he whakaleiti ko tui fili lusi fine fer niaki ka ko mea ke kulupu ko ni ko aule ki Australia ai kulupu asiana ko ni ai fraleiti ko ni ko aule no foi Australia ai fulu feke ko na ko lusi tui fili lusi fine niaki ai fu ko osi pe tau me live ko ni te tau sio leve telefone taha ke ungai lai ta pa ko osi leve tau live o te ngai kulupu taha ke ai ko kulupu taimini o tau tupe kulupu taha hiva o no taha wo tolu ka ko ai kulupu wa tolu ko foi kulupu ko fa na toki mea ipe e awi he tauni pe ko mako ti sema last year o ku kawa ko makelesi pa mo kakai ko ya te tau ki fama opa nge kulupu ko ne fa ke nga ke kakato pe kulupu wa tolu ko nga ko mo ngai me na mo lau nga mai ki ai pe pa ko ngai me o ko fetakai ko ke ave ko ke puleanga
ke na whaina tanga aue ke kulupu e ua tolu koe ni through pyramid scheme. Koia. Ai ku tau si au pe ke kulupu e tahiva, Koia, kulupu pene tahiva o tau au ki ai. Doi kulupu e wha. Ke whakaha atu, Mo ki tatali, Just wait for a minute. Kalau mai telefone taha, Kalau mai telefone taha, ke tau si o tā leva, ke ungai ulu feke, ke tau te si o leva e nau sika, mo nau tā, ke uinga, ke tau si o ke ka ulu feke, e nau mea kou whai mo nau kāka, Ke unga ke si o mai nau family, si o mai mo nau ngai whānau, Ko inga ke si o mai nau ngai family, si o mai mo nau ngai whānau, si o mai mo nau potu siasi, si o mai mo nau ngai haa whai whekau, si o mai mo tapa katoa pe, ke ngai tuunga, mo ngai mea na iai whānau koe ni, mo whanga tamai koe ni, mo whanga whae koe ni, mo whanga toko ua, mo whanga tonga ane koe ni. Na nau whai koe ne kākai ni usilani. Ka ulu wheke kāka. Te ave mo tolu taki fale hopo. Pau e tala mai haloe a hena, o hala i ngau e whai. Because o koe ke hala i ngau e whai. He nao stano me kau pule a ngā yesterday. Te take o meu telefone take tau si o tā, E ngai kulupu koe nai whā koe nau tonu ke o atu. Ki telefoni koe ni. This is where I have all my evidence and proof. Pakapai mole ki telefoni koe ni. Koe tau o si le vai. So o te mo ma whainga ke mo ma kai hae telefoni. Kakai ulu wheke koe na. Okay? Kike uri fia takata. Don't give about a damn about anybody. O mo fasia ku page, e ku live mo ku ngai mo ku ngai mea ko ne page, mo fasia ku page, Ko ya. O tau ki tala no ange ke ulu feke ko na ko nasita. Nasita veili. E ulu feke ko ya kai ha falani. Ulu feke ko ya kai ha falani. Ka e kau asteleli ya. Tau ki tala no ange ka veili. He koe ni ko si mau e lupe whakamoi moi. Ko whe whakamoi moi a kau asteleliana ke tala koe na ke lika na tolu. E fupsiana koe na ko veili. Whatever his name is. I'm still trying to get my data. Ko whewha ka moi a kau. Koen ku maue. Tau ki ai ange, tau ki whakalele ange, ai whakamoi koe na si kau Australia, na nau kole me toko ni, ke tau ki ai ange, ke tau sio ange, pe koe hama na hoke whakamoi koe ni, ai tahawhi whangeau koe ni mo wharane ua taha. Ai koe ni uk mau tali, uk mau o si mai mau loya, pea hau pe ngo fifine koe ni me Australia, ke ngā ke mau hopo pa mo nā sitai. Tau ki isi ange, ke ngai mea koe ni. Kore ke u whanga whakatapu o sanā whake.
Kaya tama ke Fatukala ahon kamalo at Tionly Fatukala ki sila tunga lulu na hopo na tawa au ai fika tolo hiva ai fika tapu ya ya ko ngai ko lau ko o mie puhana lima hiu ya ko se mahalo pe Nasita sio ho mata ko puhai na li he THL. Soan na li pe puha ko ni he tu site last week pa ko na ko mau he ka Australia. Ko feia na falani ko na ke lau ko na ke li ya kosi wafe wataha. I think my phone is gonna die. And can you bring my other charger? Malog may mate telefoni Ang telefoni ko ini Tali ko na nasita ke tali hopo tolpi ko fe faka moi kakai ko ini Ko meta ko mai ko fehi ai ko loi Meta ko fehi ai ko loi mo kaka ko Tau ki si o pe utai kakai ko ini ke ngā ke tau Bianni Mafile'o ngā me mate telefoni Mele hea pa mo Heamisi hea Bianni Mafile'o ulu feke kai paanga kalia moi ofa kai ha paanga fifine ko ini fu fifine tae ofa he kakai Tonga lau ko ho eiki I don't care pe ko ho eiki ko Liua Manu Ofa Siasau Ave ko ki fale hopo a ki paanga ni mamano 58,000 na ke kai haa me toko tahape Yo skema Ofa Siasau I hate O fehi e sio ke mate ka kai koini Fu ulu feke e tako sei Lamipeti Mo sio Ma mai me ka pu mo ke mo me ahe Ivi mo kakawa I kakai Ulu feke kai paanga mo fine ko yenei Mo sio mai ke Ko ka ulu feke ni New Zealand Ka ulu feke kai paanga ni New Zealand Mo sio mai ke O scammers So nau tolu Ko nau tolu pe O ka mo family heni Ko pau ka mo family heni I don't care He koe mo family koe kakai ulu feke kai paanga Manu kai e ivi mo kakawa I kakai Tilila Fu ulu feke na koe piket ko tilila Tala patoa Fu skema ia ta Welcome to come to New Zealand I'm ready for you big cat Go ia Kau scammers alright I can't stand them Ko fe mai toto nu Fulu feke koe kai ha falani Fulu feke koe ko nasita Na totongi mai ka Australia nau puha ke ange nau falani wataha kai paanga siana koe ni false tracking number Mo sio mai ki foi masoata o ta falani New Zealand Nasita po veili you're flawed Have flew trade and goods I'm gonna shut your license down. Ke oa pete ia taimi te ta falani New Zealand. Okay? Ko ia. Ko tau lawan ko ke kai tai mahi no, Pa o fai ma kape. O te mo kape mai ka te ao, Nga
O ngā o ka pau ki ke aha mea o ka pau ke mo oni mo mea mo whetakai ko ia. Pea sai peo mo kape a mo tolu. That's fine. He mo si ai peo mo oni a mo tolu. He koe osi koe ka taki koe kakai e uku lewa te nau kape mo mea. Because kua fo'i e nau atamai e nau tolu ho mo tai mahi no. Mo kau no noa. Don't know how to mind your own business. Koe ia? Koe ia. Mo se male ki Mo se mai ki Kau skema Tau alu lai tā lewa. Koe ia, moni lahi. Moni koe moala. Tau sio tā lewa ki kau skema koe ni. Tau sio tā pe ke tau ilo kau skema koe ni. Mo sio mai fuka kai Tonga fitu noa. Fukau mata whelai fitu noa. Mo sio mai ki laivi koe. Mo sio mai ke whakaofa kui koe ni. Na mo sio ke nesi laivi, ko nesi panga ni maafe, na hange Bianni Mafile'o o si kai. Te mo loto ke hanga tā kakai ho mo kui. Ki ka tā kakai e kukui. No way. Panga tāsi e hiwa ono ngeau. Atu kota. Koe ani uhawaio. Oyo toi seke atu. A panga e tāsi ono ngeau kehe. Sefa. Koe koau mogoa. Mo sio ke whakaofa tangata eiki koe ni. He koa Bianni Mafile'o. Te ke totongi mai whaafe tangata eiki koe ni. You better go and pay this man's money back, Ulu feke kai paanga. You better pay a paanga e kui koe ni, E whaafe koe ni, Ulu feke kai paanga. Bianni Mafile'o. Come. Hu mai ki loto ke laivi koe ni. Bianni Mafile'o. Mo tolu ka katoa pe fuka ulu feke koe na mo sio mai ke laivi koe ni ko pa mo sio mai kia. Mo sio mai le ki Toko tā koe ni. Toko tā koe ni. Ko ia nai tila koe mo nasi tā. Ko ia nai si mau koe whainga tā ia. Mo whanong ke ne whakamata la. Veili mau lelei koe. Na os alo lie whakamoi moi he THL. Pak osi mau he ka Australia. Aho pe wha. Nai lie whakamoi moi koe ia. Mo sio ke kakai kau Tonga. Ko ha mo te mea mo te longa mo tolu kakai Tonga koe na. Mo sa epe mo toi kakai Tonga. Ko tau lau Fololeni lewa. Ko kaka tu ke paanga tau hoko atuen ke Fololeni. Crazy people. Oku mo atamai lelei or what? Oku mo tota koe. Ko tota koe. Oku mau tali hopo mo ia. Ko tota kai Fololeni E whai lewa hopo mo au. Tionly Fatukala. Whai lewa hopo mo ensela. Nuku. Pai whai lewa hopo pa mo fine mo tua patoa koe ni ko lupe fino kalafi. She's a good woman. She fights for the right of the people. She's an innocent woman. And I'm ready for you, Nasita. I'm ready for you. I'm going to fight you in court. Because I'm going to kai hae Fololeni ka kai koe ni. Ke toho o camera mo ngai pisi nisi ko toa pe New Zealand. Because you're flawed. Free trade. Ko ia. Tatali Tata ke tau osile tau laivi. Tau ki si ange ke kakai koe ni he ungai kulupu koe ni e tolu koe ni na tau laot koe ki ai
O te kaupe mo nasita, he pyramid scheme. Fine motua ko ni ko nolini. Na na fotu mo nasita in a pyramid scheme he kulupu ta. Fine motua ko ko oliloni. Koe foi tae ta. These scammers. Koia. All scammers. Whakaleiti e koe nau rāt koe ki ai. Mo sio ke nau foi whae foi teu, mo make apu, mo fusi ke mo mea koe ia. Whia koe Lucy, whei toa or whatever your name is. Tokanga ka Australia. Na whai whako ate ai fifine koe ni piko siana koe ni o whai ane te foi pango in Australia. Hola koe kai tuko i kakaia heni, o ngoto heni mo nau paanga. Ho alu koe mo ia. You're fake. Koe, fulu feke ko ana Fonua. Ngau e pule anga New Zealand Housing Corporation. Taim ke tu lia ki auli ki hala. No tape fa foki Tonga. Fa foki Tonga ulai ni ulu hai ia na ia mo ni fi hai. He fonga e paanga e kakai. Mo sio ke whakama e kakai koe ni. What a shame. Koia. Shame on them, Tatali, ke tau ki i. Musio mai koe makeni mo piane Mafile'o. Mo whanong ke kape mo mea. Don't bring the police all out here, okay? Musio ke koe kautonga, Koe ke wiri fia taka koe piane Mafile'o, Ka pau ke whehau ke ta te fuhu, pa ke hau ke ta te fuhu pe mo koe. I don't care about you, pa ke afraid te atau ia ka koe piane Mafile'o. Na mafuhu koe. Koe ku aluatu o ate si kakai, ke o mai nau paanga ni maafe. Mo si o mai ko si kakai Koe kamata e kape. Ko koe pe o ke paku, okay? Piane Mafile'o, vale paku, vale kai paanga. Mosio, taimi fuhu, mosio lek te mafuhu. Ko feia koe ngai aho ni piane Mafile'o, Ko feia koe ngai aho ni piane Mafile'o. Koe au whakama. Koe ngā koe ulunganga kautonga. Koe mea whakamai. That's why I'm showing it to you guys. Ko mo ui no mo wei whakatonga. Koe haa meo ke tuli tonu hi ai. Koe ngā koe whawhao e paanga e kakai. O koe koe mo nia piane Mafile'o. Nei kei keu toia au ia. Nau puna mai pe me elevator o Whitakai mo ia. Koe ia? O whakama. Oh yes, I know. It's shame. Shame for you Tongans. Not for me. Hypocrites. Mo si o maleo ki he? Koe kualwe na ataka sei Lamipeti. Yeah. Lahi e ku palo palema mo ka ulu feke kai paanga koe ni. Alo atake whai tala noa ke whakaulo e mama. Ofanoa mai ki ai ko ne tala mai ki get out of the property. Ko alu ki ai ko nga ki tala noa ki ai whakalele Hakalewe atuli au Te ka sei Lamipeti. Ngai mano. Lotu loi kaka san ki te kei. Koe mamonga. Ki te kei. Na hafa ka po. Io toa te whakapo ulia ko ngā koe tuli tonu hia. Ko ilo ko nau ilo pe nau kovi e nau kai e iwi mo kakawa e kakai. Ko ita fo pe atahe ke mai mo ni mo totonu e kape leva. Kape. So mo whanonga mai. Kape pe me ruaki ki mui. O ke ngawa ke commerce nau glau ngawa ke commerce. Te ka sei Lamipeti. Koe whine motua koe ni koe mamonga o ku yapi sope hena o ku kau e whine motua koe ni ki ai. Sake
ave ke ne piso pe ke sio mai piso pe ke ne mea ko fai a lo tu loi ko na fai e sei la peti mo fanongo mai ke ne kape ko fa That's enough with that. Kui ke tau whema toto ke tau whanong ke ngai whakasesele kakai ko en. Waste of time. I don't need anybody. All these bullshit, Ulu wheke tako mele hea. Mo sio mtoke ngutu e fifine ko ni. Oh, she's a waste of time too. I'm sick of these people. Okay, I think that's enough for us for tonight. I think was feunga ki live ko ini. Ko kakai ko na ku mo te whemau pe toko ni. Ka koe awhalai te pe te whamapa opo ku ngai fomu. Whamapa opo ngai hopo. Ke tala ki mai na katuu. Wama ngai maki ko ini. Ke osi ke ngai ke mausi o ke whale hopo. Ke si whekumi mau whanki ko ini. Ko ina mau mau mo si o mata mo i kakai ko ini yeah. I'm willing to help anybody. If you were affected with pyramid scheme, you have lots of choices. Kakai Tonga, o kai pe whaunga o te mo pehe, ko mo ki koi ni, mo ki paanga o mo le tahi. No. O kai pe whaunga ke tau whai tau ngā we, ke mao mai o mo ki koi ni. Pe whai pēha whaunga he pule anga, ke nau tokoni mai ki whakatonu tonu i kakai koi ni. O wai tā lata tāke ki mō tolu, e keike mō te lava mao mo whanki koi ni. Mō lotu, mō tui o tua, pa mō tuu ho mō totonu mō mooni. Tu ho mō tau ataina. Mō totonu mō mooni. Ke mō maha aho, ke mō ngoi, you have peace and you have closure. Ofa ka koe moala, I'll talk to you soon. Pa mo si kakai koe na nanau tok tā mai kāu he aho ni. Koe na ko whai pe ngā we, ke te mahu ngai fō, mo me tuai piwolo, ke te hoko atu, pa ko fiefia, koe mea pe ko kola ke mo tolu, ke mo tokoni ma mo whanki ngahi launga, ke ngai hopo ko eni, mo ngai kulupu koe na ko lau atu, he kulisi, ke mo ofa mai o whaki tokoni ki ai, o ka pau mo whi mai tokoni. O koe ka mea enia, ke uhanga prapopula i hataha, ka pau mo pepe mo tolu, ke tuku peo mo whanki paanga, ke nei mawai ha tapuaka ngai family, pau ksai peia. Okay? Ka ko ofat ka mo tolu, e ke te wha live a pongpongi, te tau tali pe, te tuk live at pehe ua, au whalai te, o ko api no whaanga, pia mo hopo ai toko taha koe na group tolo sesi, ke tau whanonga nge, pe ko hai ola, pe hau e ka ulu wheke koe ne toko wha ke hopo pe ikai. Okay? Ofat ka mo tolo no kotoa, mana tui pe tau lulu koe na he Bianni. Don't forget to pay your tickets. O whai lulu ko ia, lulu lahi ko ia, he au wahiva, he mahinani. To tongi mau mo whankiti ki te, ka poesela se teki, ke ngā ke hokoa te tau lulu ko ia, ke Bianni, mo whanki mea koloa, o kune fie, o kune kau he lulu ko ni, o tola walu noa. Yes, moala, I will help you. Te tok taat ka te koe, maloisi lea mai ke whekume totonu mo mooni. O ko whia mau pe kakai ke nau loto lahi, ke nau whekumi ke totonu mo mooni, hange ko lose, mo tolu kat katoa pe, ko pau mo sio mai na mo affected pyramid scheme. Owa ai ho mo ata mai ke mo loto si I mo mea. Ai pe ke mo fiefia mo ui, ka mo whenga pe ke totonu mo mooni. Ko tau ngawe ko eni, ke tau te whakauloa ta mama ko tau society. Ke tau ngawe, ke malu ho tau society, mo tau community. Ke malu ai kau vai, mo nau whanki koini pensoni. Ke malu e whanau, mo nau whanki koini. Malu e ngahi tamai, mo mo whanki koini. He ku mau inga paanga ke tau ngai mo ui, pa mo ngai mahaki koe no hau he ngai taimini, mole si family na ngai ngaue, kai kia ngaue, kai kia foi pateta he te pile, pa aku si whaka ofa. Okay?
Okay, o koe ke tau whemau, ke tau whakatō ki lalo, ha ngahi kakai, ka kwange koe lau, koe tau ngā we, tau ilo peha mea, nā tau tō halai, hange koe ngahi ngā ue, ka ngahi lili paanga koe ni, pia tau whaka mole mole. Tau whaka mole mole ke kakai, ke unga, ke nahange kakai o whaka mole mole. O ka pau na mō kole whaka mole mole mai ka te au, tau ne taha. E ku tuku atu hoku le o, pia mo I kakai, e nausi kei longo pe o au ke ahoni. Kai kaipe ke mouhanga e mo tolo hounga ia, e mau e ku le o. Ke toko naka ke mo tolo ka ulufeke. Kaipe ke hounga ia, ai ke itali ai family. Ke nau whanga koi ni. Ka mo wa inga aki pe ho nau whanki ata mai. Wa inga aki pe mo ngutu e ne loi. Ka kou talatu ka ke mo tole ahoni ka kai Tonga. Koe otu wā o ku mo oni. Otu wā o ku ke I mo ui. Otu wā une a fio hifo ke tau mea kotoa pe I mamani. Tau tuku kololi aki ai. Ngawe koe ni, nau kamata pe mo eiki, ke tapu aki pēu eiki, o au mai ke ahoni. I wish all of you guys the very best. Ngai atamai, ngai whakaukau te mō whai, koe kepe o mō fiefia, pa te o fiefia moa. Okay? O whake ngō tolo no katoa, thank you Moala for always supporting. Seneti, I saw you here, Mele Pita. Thank you Edna. And all of you guys, I don't know, pero toko fia o siu mai live ko ni. O whaka ke mō tolo no katoa, mō lotu mai, ke tau lotu, ke ki hopo koe ni, ukwhai au whalai te, ke tau toko ni e ki whamiri koe ni, ke kuna lele e hopo, ke hange o tua ai ke melino mea kato katoa. Okay? Okay. Malo pito, o whaka ke mō tolu, have a good night. Bye.